tema di bunguan na sorma tua ima tutu dia mu tulang nami siletonga isororo hami ima des sima tuani borus tumeang ima di siala tutu nong jumulo tulang nami mana poton amat tar paling basai jala hami pesias tumeang sima tuani boru mandok turut kami berduka cita ima di siala nong jumulo ulang marang lain nami apalagi oh lo mang boru jadi diamu peparan ni lain ulang nami on lumui matutu tuang giniba sibungaran Bapak Samuel disororo kami anggia do anggi boru sia simatuan iboru ima di siala nong patjolo lae tulang namion mama rado pun amat tapat dengan bahasa jadi osido honor kutuhamu dina patjolo lae tulang namion ima rado petuan muna tuatai asa sayang ge matutu tininggal dia layon saya sadama rohamu tujuan non asa unang nian di nok patjolo layon saya pas mahamu dia songon nadi hidup upa sama do situa tua mado honon nami tuhamu keluarga ni lain nami na perjolon balitang matu pagabe tu modalon seteruan hari minggu mudo gabe kropar ni lain ay mon nunga hubere kami hamu hot marsipalu matutu jadi suang ni pe dihamu selalu na peparan ni lain ay mon songon na idokon ni situa-tua tong tangyang ang mahita to saluhna makirap siya daw madjo siya na jonok mahita saluhna say anggi matutu so kami petok pagmurum mo say manayak kamuro ko tujuluan na non asa anggi sadama rohamu tujuluan non gina nok padjulo lain namin tulang namin ima dinamar arupot tuan na tuata jadi yang gajak pesidohonon nami tuamu selalu na asa sok songoni arok songon silua marang na gati ilu nami manetek songon manukoli hamu hula-hula nami tuang songoni pian non na boy tarpatu pahami semua tua borumu semua tua boru sias tumeang songon na dido apa sama rohon nami titina itu pa golang pangarahon na songoni pian na tarpatu pahami sian yes ni rohanami bahasa itu hatta na manggoki pasu matutu songoni majo donoku song sien stumiang simatuan ibori ulaun saur matua rorohami margana borhu simatuan iboru di hamuna tulang nami hula-hula nami saluhutna silitonga soksonima di hamuna akabang nami akang nami ayak kang marakang maau tu abang margane borhu na mangalap buru ni raja ibu silitonga ia di hamuna hula-hula nami ima pinopar ni tulang namion otik sidohonokku molo matua sada na tua-tua saur matua masonon terakhir ma tulang namion molo tiki ulau songonon so ina ma berengon sihap ni bohi ekel dohot akalas ni roha alai sering dotar bereng duk salpu di pudi-pudian ni akasi saur batua di pinoparna gudang akan humurang pangiduan nami sasimbatuan ni boru nebor hudok di tangyang nami batua mata batua de bata sai tujulan naronatom lam titabana madi hamuna akka silas ni roha sada ni roha kompak tujulan naro di pudi-pudi ni tulang namion posorha nami di hamuna hula-hula nami nang akang nami abang nami akai nang bau nami lam tusadana mahamu tujulan naro di pudi-pudi ni tulang namion asa unang marisuang akatona boda at ni tulang namion songoni burju tulang namion saliling nok boto hami jadi songoni ma naboy tarbek kami songon lapik ni tangan nami soba nami tu hamuna hula-hula nami naboy terpapungu hami di hami margane borhu naksoni akabere bebere boru nami otik sosadia daksi hataon gudang daksi pujion tulang na tulang di hamu saluhut na keluarga besar silitonga titim mana tinopa gulang-gulang para hutna otik sosadia na boy tarpatu pahami song mangurupi tangan muna amat tari batama na manggohi pasukan matutu
Mauliate di Tuhan, mauliate nang dihita nang dos tahita. Diari na uli ari na sinikositkuan. Ari na pinatupan ni debata. Rodo hami tutu boru muna imasimatua ni boru. Nainggolan. Ima manggohi gokod doho jojo muna. Disyala naong parjolo dialap debata. Ima damang naong matuaon. Ang giyak matutudri tangyang ni hami boru secara khusus nainggolan dito gutuhat tamatod dini datulangon tulabung na asa gebe partohap ibana diinganan na sudenggan ima surgo hasonangan sa bulon ni toddi naksongon ima dohonon nami dihoanggi ima secara khusus bapak ni si Desnia dohot anggi boru dinakoy bati hami ima partuaon ni datulangon di bagasan partodion dohami makalason ay siyan na mulay siyan na sugot takas hupay huti hami dang arong namar na hurang sude marlas ni roha ang giat marhite partuaon adat partuaon ni datulangon Roma akasilas ni roha sikat ni arsak nok pinasahat ni debata di tonga-tonga muna naksongonima tona nami khusus tuha muna ang ginami na dua dos tahimuna rapdohot hula-hulatta di akka na menyelesaikan akka aha na hobar tu paradaton ni tulang di bagasat tikyon ya adong anggi ya kana sipatuhon husipok kamu tu hamida adong duhami na toras muna dison ang giya tutu sahat akan napinarsita gabi pangalapan ni pasu-pasu ari na uli ari na ringgad di bagasat tikyon marhite haroro nami dison tamatutu hubak kami do songon gatti ni adung nami tukso sa dia pihon tunggodang ma pinasuna Matutu. gabi mahamutu joloanon sikat ni tulangon torop mahamu maribur huhut ma di hal yang ipoparan so ni pehata na hupang ido hami ang giat ma martinangi marbinege debata di pasahat may di diapuan muna horas mahamu hula-hula nami horas hami boru muna naromad dapotok kamuna jadi tu kakak dot abang di luar tadi dari tua tinggal hamu rodo hawi dongan sapunganmu toga denggolan natapuka di dari tua turut berdua kacita pataridahon sisada ulau dohita di las niroa do dibuat niroa ngagajang nakin hata pasu-pasu si anak kahula-hula ima peap kabuang siang giat ma marparbuai di tonga rumah tangga jala dalat tabamuji pasaka pun ni bata si dodon nami sotik sokono ba otik sosadia pay papuhami dongan musa pumuhan alai pasada hami do di bagas pingganon pataridahon si sada ulau do hami do akado katubut tada syakuta songon ni padokan nami mulai ate horas semangatlah ate inang borsili tonga semangat walaupun begini kehadiran Lubis jangan merasa kecil hati itu aja pesan alana moloi pacu do semangat hadua sogut ang lebih kaulau nama rudut pasti do tarida pinok parsiraja por masara na maratai songonima alana nunga berkati-gati be akasima dua ribu rumah katai hame tok san Lubis mol tuk songonipe parro nami so sadion ima songon nalaho pasahaton bangurubi di pasar matuon nilai namion titik masih lupa golang-golang pengarahuk na tuk sonipe pinasahat namin sa gudang mapinasuna
oke. Lihat na ito. Asasangan nun istirahat. Lihat na ito, lihat na. Lihat na ito, lihat na, lihat. Dihamu sa luhud na akay lain nami iboto nami bere nami buru nami tunglas roha nami di haroromu noon di patuduhok kamu do ima pabahenam muna di partuon ni na tua-tua namion jadi molohami mangidohot tua mata debata saya dilehob madihamuna kesehatan gajang ni umur di pasu-pasu ma saluhudna akaulau muna las marohamuna. Sada-sada dia pehoda sabui di foto unak saya 5 pehon las marohamuna asa sahak mai sondok nina tua-tua asa dor hadupang mang tanggoi ho ni lobu ador hati di tanggoi ho ni horbo nang saur matua ma dia kanong matua pai ringi-ringi pahopu sahak matu namar nini sahat tu namar no perjolo abang mang pehon asa bui di foto dinggan apehon ma. Oke, mundur. Mundur ma, mundur. Ampehon. Bete jo. Oke, mundur. Masuk si nomor tolu. Masih bayar opat. Soma japar tuamu, tu saka apar jolo, tu si bay 2, si bay tolu, dia saranai, si bay obat. Horas. Siapa perjolo hitara? Oke. Siapa kita perjolo? Sia-sia matulang nami purba doho hula-hula si topul. Oh ale. Iya.
Una palilikudi tau kona hachiti jale bede oro habbe. Dia mo selu na yana kon nami buru nami. Ia bapaon berprinsip na tigudon. Ingot tamu na udak konen. Jala bapaon ma na sujadi silanon. Maksud tu di si. Mang na 300 sali piara pa udul dohoton. Na sujadi do uluon hubayar minuman na. Ido konod do tuaw tangunggo da kepeng mo. Yalo dok tu mana sari-hari do abang balot conok kuna ganda binay mi. Alaya jolo maperjamita do dok ni mana. Dang harapan na hulian na tuhoy balot conok mo tuaw. Jalaya kisitu tudo aja lokku sa debata. Nasa na hubayan na huli di bolo huli di bagasar roham. Jalok ko do sa Tuhan. Dia mau kaburu nami bigi hamu hatan ni leon. Prinsip na kumuha di so. Mang naisipe dengan nami hudul. Dakya buy bayaron. Jadi si pata huwak kalima. Boloro ato son. Usakwima sigaret sa bukus. Alam merdumu sa dito na ni nagudamon. Bololao tu siya pungyel. Buat sigaret ni si matuakia doliki. Nanggua pala dongi. Ingoton na. Pabuan ay paranggi ho. Ima atanin mo. Wala disima kesempatan na boy hulian. Mana 300 sali hamilaw kaluar sa desaon. Sudah do dalani hami akahula-hulay. Nasujado iro sila anong manangatos. Dia mau kaburu nami bigi hamu hatan ni lele ni papon. Jala kedua mo se nasuludok kaya hubot seng nak penong matua. Alana kaya kenang besar di mana ido haro prinsip di mana. Ikono do tetap maboceng. La tu suha-suhay kami lau tetap do maboceng. Berketepatan na tahun ini kurang sehat di mana? Opungiel, rojo tison, roa tuso. Wojo anggi marubat. Kenyataan do memang biar ni manay nasa lilingon. On nasuloy man hubotceng. Hubotceng may mana tu Dr. Tono. Lau sahat takso de pekaretay manibungi mana. Diri pungi mana nakso. La disido mana madabu, la odol ma suitne. Jadi nung nga sampai pipi begahali terancam suit ni dahangon. Belakangan iman na madabuy. Ido bikas na sa ato sonari. Bulu penderitaan. Nagsihata ato so. Boleh cerita honor do sude daktar turiat ato sadari. Tudahang boru. Boru tepul. Perjulu di hula kalau mangula do di Medan. Ihuk meragat. Ima cerita anak tuh. Di Pompodo Pitoroma mulai jam 8 saat mendapat tu jam 2 mengula do alahon manakul marsua sendiri ima kegigihan na jala na kay botol loja dicerita ni manay ngasa ro di dio mangarato namudum pe di kuburan pahlawan siatar pobodo tu lari tolo borong indang mangan bololong iman itu bajak horas isi memang si patah manehene memperjuangkan hidup naciti. Alai batu pada bata ada selalu na perjalanan di mana tinggal. Lain mana tu parabat gabe kene ni bot. Kemi bot di mana siap parabat samo sesudah dalani satu orang gaul. Manibok mau karejona. Dilema gajina sekedar mangan. Langsung itu selanjutnya perjalanan hidup ni mana berjuang. Bolo karejo o siang karejo do malam. Di Namaraga di mana di son membuka lawa mana di Sungai Wampu bolo mula di mana Maragat laudo mengalap biang satu roti beradan kejadian doi mana di sini langgar motor garuba naso setabi sangat ya ko maruru sude ponna jala di sido mago adong do ipon mas nia bakon nahinan isi di madabu cerita ni mana dengan siapa motor ima perjuangan na berat di hulaon abakon
Jalatik kinamarlabo di sengowampu. Dicerita ni mana tu au heran do sude persidik kalang do kota Cane. Bahasa heran, lah 10 motor rojol ma sude macalo pusu-pusu, tetap ada pusu-pusu. Sude macalo atete, sude ada ate-ate. Ro suku-suku seperkota Cane do sidik kalang na berada di si amang silo tengah. Ene piga do panangkai di setamu. Dokter bilang ni amang. Jala di sido di tahun naci di sada. Di namanya biang dari mana menutung biang meledak kompor terbakar na tuton. Sampai malala sude dan adong harapan hidup. Nung pola di baikon di tung ni pisang. 80% terbakar. Terbakar 80%. Satu sonari boleh dibuka dari dedi. Tanggurung satu sibeon satu andora. Medabu kala asak kala apa mereka tabangot tulu hali. Mangalangkar tulu hali. Alay na para na mulak may mana sa beradang. Maksud nami di sini, dia mu selalu napaparan nami. Kamu pela di lala kamu do posini bapak Tom makatai, alan tigas na. Alay si benaray mabayang cik dero ado dia mu bulu dipikir mu sementara. Alay di pudini marpabuin na dingga do sude saat tu sonari sehat tamu saat tamu kau tu tano para serakan di ruang di bata. Asi marohana hami pieto martami yang do tujulun yang mata di bata peringkat basai. Azanggiat dilenggomi ngulu muda do lak kamuna. Sehat-sehat selalu nak kapopon. Dilihat kabisuod do abis taron sa debata na manuntu ilmu na. Bolo tunga kanok tamatan ng mga lulikarejo itur-titur di bay na mata debata parting kabasay. Ido sito na unon nami to amu. Dak pola gajang besido nokku. Bolo uturi-uturiat to nanon. Bolo taningo inapur ni 4 tahun. Tersongkok daw pada 2 tahun nak salpu. Minum pami di ko di maleka pungon. Dak ko boto nang katungi meter gajang na 5 meter. Meter na bergulungi. Pengyal beta jotu jabu. Nama kami. Afi di pabelo kimana ipasoy mana mas. Rojo tu sonin ni mana. Nama kami. Ibu ti mana ma meter sa sakuna. Tiyo jujung ni meter di sido ison. Tua dia bang. Ingot matonakon. Nyan nga tong bisik-bisik ko na tu sudi gelekta. Ala patasok patakasok ko matuho. Dia nguluku iso na piakol. Bulat niyo 10 meter hali 10 meter. Udah kote mana abang? Ndak songoni. Nana hamuna 2 do iso sugarina mana do papata. Buto mo sa perdomo do oma. Napantas may lodok mi. Alay ala hulak kamu do ido koko do son. Pangiduak ko oro imasyani. Asa margunaon lipaw puta si Juma lialamon gabi kenang-kenang. Upangido niyan oro imasyani ko. Homa mangatur. Tarsongoni do makatayon. Homa mangatur. Ala ding ka mabadanggi. Sungod dia haduan. Ipat orang imana maduk bentunay. Imana uto na uto amo na budari. Terlaksana may ipasu-pasu tuwak kita. Unang adong gabi pakurangi di pangidon ni 4 tahun. Sungod ni ma kisah na cerita honot tuaw bolo bagas gabi no ko cerita pagudaku ilukku maraburan. Ay ala na adong do di rokonot tuaw sa dapil sapat na kuat. Una ko sa ito matangis diarsa mi. Berarti ho na cengeng do martuhan. Adong do edde madokon unang matangis son also ni rohan pasa tu de bata. Dang boy tangis tu de bata. Ini mana tu? Natangis tu de bata na cengeng di. Bolo na mga lualu tu de bata margiti tamiang ido na toho. Ini mana? Yun ang coba-coba ho natangis. Magoporo jol mana tangis. Dako pendirian ni martuhan ini mana. Ido dilagayo do say tangis. Lalu suatu saat ya ada kami rapak ison dibukay mana lagu sian TikTok di pataku dodong aku ganupari ganup tahun. Roy Luna. Dia udah kote mana wasa tangis do bang. Ni mudang boy tangis. Roy mana madokon dang na marsa kaon na tangis. Na mangiyok kenangan daw. Asing do na marsa asing na mangiyok kenangan. Bolo na marsa berarti aci roh aku mamiring di bata. Ini mana? Odang ada kecik roh aku mamiring di bata. Nah huingo do sude perjalanan ngului. Terbayang au holong ni di bata tu au ido na utang icon. Ingot tamui unang cengeng. Yang penting tu matangis. Tangis sama hotu di bata alu-aluhon. Ima pilsapa siya no tu au. Macay godang do huingot. Aka si pakeo di portibo baik mertutur baik nada. Huboto do ada sasautik. Alai tetak do angkat tangan tu mana. Ala ni bisa pasingot na maceudi. Songoni ma di hamu salu nageleng nami. Ingot tamui.
Aku tio bau macam gumos. Asal nang rucur patu sia dalan nanti kos. Hodo mangalo doso dosa do isapi rapokodo mangalo dosa do isapi Sumurul do par pangago anggoho di lepuki. Sai sumur